Volong komaji karbi club along bokula cooperative lems along bang pokili kepadapon. Pini jakong project lo ni paikrona keparni. Volong komaji karbi club along bokula cooperative lems election bang pokang wai ponalong. Kacepati do na bang po kongres asong pen bang ketom. Song wepen bang pli lapen ASDC asong pen inud lapen BJP asong pen. Bang so bokula cooperative lems election along kacepati don. Bang kre pa bang po bang petum cepati don. Lapen bahini lems election candidate to mabang ke. Uncontested siya ponlo. Pini bokila cooperative lems election kachapati ponalong. Langfer local MSC kay Maduram Lake Tain pen nangapachini do nating ke. Labangso lems keli kachapati ponalong. BJP party atum bangkre katham thai pon FG pusi nang pachini don. Lapen pining weke lems keli galo ingcha ponune depo. Lapen ke pini kejok abox anke bokila police station along sipidam po pusi nang pachini don. Lapen bangso lems election along bokula municipal board chairman akai hemsing tiron pe nangapachini do natengke BJP asong sai labji lapen putot bokula cooperative lems along stame BJP asong si jari pontulong po pusi nang pachini don. News report loti ki mi news kar bianglong. Nari sar pini bangso lem selection aputak nang litum BJP bade candidate bang pando sir. Litum bangkrip pan pidun asit se bangkrip pan berlo asala sitkrip pan litum bangke hai pan po. Ini ala tel candidate kon dulu sir. Kapre party pen sir. Kongres pen bang bangketom bagdo lapen ASDC pen inut lapen independent pen bang kian ro. Labang so lem solong non angko non an ke ko PPC supply nang libam sir litum dak bukle bang. Kata kisang pen cenglok ke lagi tu ni government pen bang ada circular kipian no hangu bang nang lebom. Lapen ke angko arjus long non bang isang ake joy bang ke ington po pesi government pen ki pupula so abuta ko ana hoklos. Naso ko tang bang gen listame la pan product pen chini dum des kan don aku bang ki jo sipi bom la. Ke bang jani bang ke lagi bang government dum sipi tong itlem jine la bang tin di. Itu labang so pini labang so election ke majority ke komara party tum sige onglo sir. Lagi dili tu BJP tum se lagi bang lapo. Lagi 15 seat ini tum se lagi bang 100% guarantee lah. Election ke nilita lana chini dunde lem selection of baske aprang hala nikan po kachari hut abari MMC Saram Singh timu kachari hut taso nikan po ini ke lems ke batai selection tak te nikan po lainal to chini no ke isia terms long 5 years ta na singe nilifanar julo la bangso election of fan amasi je bulo atam jom se julo product te election party de sige me paso tang besi ile tum CM Sartomen katuba beaching wailo de bukula lens long terms ke julo election patuna po lo amasi CM sir itu kecil na itu dalam bahasa mana pintar lo lagi nasi lokal mesti lo kok lagi nasi orang itu nak kucing aja lo kalau soalnya nasi nilitum malam saya anong itu office staff tu manten secretary benching lo office staff tu spend itu kucing aja saya lo sama saya lang tu kan lo election apa ke patina kok pusat lo sama si cop lo he masih kirim dia lah bangke mau alam itu paling lo election apa pati jana masih pati dah lo
ke bangkrip ho itu BJP ben aja parti itu no bangkrip ho anggong kami khai labi dage anu kapre ke khai jokta nilaga pinita khandang lelo MSC election roteng katu ka beta khai labi bang khai da dolo methanga khai da dolo katu ka be bang rumpet itu la Bharatiya Janata Party kan bangkrip ho la lemsa member akan cepat itu kok bahini yang kontes itu mohila kota penke tapi election patu tipin nanti cuma ada kontes bangkret itu dulu bangkret itu lah jika ada bangkret mau benar result itu sini kok benar result mau iklan lah dan BJP sih ada voters से total voters कौन दलो साडा के total voters के pakharu cricket form पूरा 1345 voters दो shareholder है voters माने shareholder bangkharu cricket form रा pakliker रा तो बंसो इलेक्शन काउंटिंग इन हुए तो दुईमा मते कमेंट से lagi officers tuh kusono cing wailone hari si milita lana knowledge bilang apa idea bilang lem selection ke mana lang itu pulo nongwe bang ke counting kita pulo masih nongwe bang langsung itu hala box tadi ballot box tu bang ke karena lo sebidang bogi pulo sih langsung kata cing wailone officer pentuan lapen ke la election kacipati itu nasungan semelang cing wail serven sih Nasoram Ciparai, Tumbang ke, karena Rusia box bidang kota, tapi nili lokal MSC pusata, karena turun saya, soalnya examine kan election tunang ko, pengen koman marah nanti kita pakai highway, tapi jauh kan, masih kenapa bangsa result lebih pusatnya apa? ते कार्बिंग लोंग लोंग मानो ने आके जो पेंसांग पिपिलो बसी नोटिस पी लसोलाम असोला पुथा कोना हक दलो सा nili tum ऐसे लोकल MSC pusata nili long kang notification ta nang lele la जो कि लसन पुरान से लोकल MSC तो notification nang legi है standard माके nang lele la बस नang kan देखते दर जेमो अपरांग पितमान ले ला बागे नन नन kan देखते थैंक यू सर